tandas dia. Wis, keren kali. VIP, bro. Apa itu? Ada. Rekam. Bukan. Oke, ini adalah tandas Space Club. Jadi keren kali. Gila. Sama Mas Riki, saya ditemani sama Mas Riki. Mas Riki orang mana, Mas Riki? Orang mana kau asli? Asli Padang. Padang, gua orang Padang, bro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pes Club. Pes Club macam mana bacanya, malum orang kampung ya. Jadi kenapa aku malam-malam di sini, aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi buat kalian yang nggak pernah masuk ke klub ini, saya akan coba bawa kalian masuk ke klub ini. Dan perlu kalian tahu, saya itu mau minum, ya, saya mau minum jus non alkohol ya. Ada nggak dijual di klub ini selain non alkohol? Ish, dia punya dinding keren banget ya. Jadi apapun deh, jom kita jalan dulu. Oke, bro. Yo. Bro, meja kecil kena booking dulu kan, macam mana masuknya? Apa? Ini masuk langsung apa kena booking? Booking bisa booking dulu, Pak. Biasa booking dulu ya? Iya. Kalau nggak booking nggak boleh masuk gitu ya? Boleh sih, tapi Nggak ada tempat berdiri gitu, lah. berdiri ya? Iya. Ada nggak kira-kira Bentar, aku- meja? Satu lagi. Ada lagi? Bentar ya, Nah, Pak. oke, saya tunggu ya. C, terus lu C. Iya, jangan. Ya. Oke, malam ini Cece paling cantik. Atas nama siapa, Pak? Dia, Pak. Nama Obi. Obi. Ya, nanti saya simpan nomor bro ya. Oke, Pak. Jangan Bapak, Obi aja. Oh, siap. Kita belum Obi. nikah pula. Oke, jadi malam ini kita lagi di Pes Club. Pes Club ke apa pula nama bacaannya? Yang penting inilah ya, malum orang kampung. Jadi sebelum kita masuk, kita kena booking sama Mas Bro-nya. Bro, siapa namanya Bro? Kiki, Pak. Oke, jadi kalian boleh hubungi Kiki. Ini kebetulan pula kita jumpa Mas Kiki di luar ini. Sebelum kita masuk, kita akan booking. Tapi saya mau meja aja lah, Ki. Boleh ya? Sofa ya, Pak. Sofa ada? Iya, ada satu dong. Oh, sofa. Itu sofa minimal berapa buka? Kalau yang bos itu 4 juta. 4 juta. Kalau yang VIP itu VIP yang biasa itu 2 juta. 2 juta. Yang biasa 2 juta. Iya. Oke, jadi kalau meja nggak ada meja yang biasa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Pak. Ini yang 2 jutaan aja yang sisa nih. Iya, Pak. Ini dua orang ini boleh nggak 2 jutaan sih? Riz, mau minum 2 juta, Riz? Ada ya, Pak. Bentar, Iya, oke. Pak, Obi. Oke. 2 juta. Ada satu lagi meja, saya ingat meja ternyata sofa, jadi harga masuk 2 juta, Riz. Jom, kita masuk aja dulu. Kalau oke, kita buka aja lah. Ada nggak ada duit, yang penting sudah masuk ya. Harga sofa 2 juta ya. Kena buka dulu. Ini kalau berdiri boleh nggak sih? Oke, sebelum saya masuk, saya kasih lihat dulu suasana di luar. Jom, kita masuk dulu ke dalam. Terus, wow, ini pengecekan dulu. Bentar dulu, Ari. Saya mau yang meja aja lah, Ari. Gak ada yang berdiri, yang biasa. Yang berdiri. Kita nggak minum alkohol. Ini buat video. Ada nggak? Mau minum jus aja gitu. Malu Mau apa orang. nih? Ada ya? Mau minum jus santai saja gitu. Sambil buat video. Ada nggak? Janji sudah tahu, besok-besok kalau rame baru inilah. Oke, Pak. Oke, boleh ya. Oke, jadi sekarang kita udah resepsionis meja. Dan sekarang kita masuk dulu. Sini bebas ya.
llama Sway. Los Bonnie, come on. Make it llama Sway, Chicago. You want for me? 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 What for? What for? What for? What for? What for? Yeah, come on. Make it llama Sway, you know. I'll make it llama Sway. Take it down. Are we making it wrong a little bit? Get ready now. Get ready now. Get ready now. Get ready now for the people. Raise up your big hands up. Somebody, come on. Take one, yeah. You make it down. Check it out, I'm ready for the next one. Oh shit! Let's wanna scream again. Come on! Everybody, come on! See what we need. Give me that song, come on! Bring it back here.
tandas dia. Wis, keren kali. VIP, bro. Apa itu? Ada. Rekam. Bukan. Nanti ya. Oke, ini adalah tanda Space Club. Jadi keren kali, gila. Sama Mas Riki, saya ditemani sama Mas Riki. Mas Riki orang mana, Mas Riki? Orang mana kau asli? Asli Padang. Padang, gua orang Padang, bro. Jom. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai dari tandas. Jom kita lanjut lagi. Check it out like this. Let's make it out. Let's make it out. Let's make it out. Everybody make it down. Everybody make it down. Blow that gal. Come on. Are you ready? Are you ready? Get your fucking gas down. Hands out. Put your hands out. Broken and very low. Everybody. 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 Oke, jadi sekarang saya bawa kalian naik ke atas dulu. Jom. Ini kalau duduk atas khusus VIP gitu ya? Iya, PPI juga, Bang. Tapi bolehlah kita ambil video dari atas ya. Nanti kita ambil dulu. Give me that right now. We smacking now. Put your hands up in the air. One more time, come on. Everybody sing along, come on now. Ya, Mas Ari, thank you Mas Ari. Mas Ari ada temannya. Jom. Orang Padang ini, bro. Orang Padang. Mungkin kalian kenal dia. Dia temanin aku ini. Masuk sana, masuk sini. Jadi sekarang kita balik dulu ke dalam.
Let me see your hands up. Let me see your hands up. Everybody. 1, 2, 3, drop it. Let's go. Everybody. Let's get it. We're gonna see one piece right now. Let's get it. You got 24 little singing together right now. Everybody come on, let me see your hands up in the air. Yang lagi galau boleh dong kita nyanyi bareng-bareng. Di sini ada yang galau nggak? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Let's go, DJ. Everybody say, come on.
He is